Bajarê Qamişloyê dengê jeneratörên elektrîkê êdî ne qerebalixeke derbastar e, lê bûye beşek ji jiyana rojane ya welatiyan. Jeneratörên li bajêr hewl didin millet ji tarîtiyê rizgar bikin, lê di rastiyê de metirsiyeke mezin li ser tenduristî û jîngeha wan çê dikin. Li gorî ku şaredariya Qamişloyê dide xuyanîkirin, 66 jeneratörên elektrîkê li nav bajêr dixebitin, ji bo pêdiviyên millet ji enerjiya elektrîkê re pêk bînin. Wê demê em dikarin bêjin ku her jeneratörek eger rojane 8 saetan were vêxistin, nêzî 7920 litre ji dîzelê di mehekê de dişewitînin. Yani heger ev 66 jeneratörên li bajêr hemû bi hev re werin vêxistin, di mehekê de derdora 5 milyon û 227 hezar û 200 litre dîzel dixwe. Li gorî Ajansa Jîngehî ya Amerîkayê her litrek dîzel ku tê şewitandin derdorê 2.68 kilogram ji gaza karbondioksîtê derdixe holê. Ev tê wateya ku 14 milyon û 8 hezar û 896 kilogram ji karbondioksîtê di mehekê de ji van jeneratoran derdikeve. Darên fêkî dora 22 kilogram ji gaza karbondioksîtê di salê de dimije. Ango pêdivî bi 636 hezar û 768 daran heye ji bo ku hejmara gaza di mehekê de derdikeve bimije. Ev jî tê wateya ku ev dar salekê dixwazin ku bikaribin gaza ji jeneratörên Qamişloyê di mehekê de derdikevin bimijin. Bijîşk hişyariyê dikin ku di xana jeneratoran nexweşiyên weke rebû û nefesê zêde dikin. راستي دخانة مولداتا تأثيرها بشكل مباشر سر جهازي سر بشكي بخوها هي سر زنقلوكي هي وملحقات هي بين قصبات مع قصبات او براستي يعني انه يعني التهابات مزمن شدك الجمال يعني وك يكي غاري بدخو بترجي يعني تأثير سردك تأثير جوج سر نخش الربو تعديل وان دكي تشنجات الجموع شركة قصبات هذه دائما درن مشافيا جبو جلسات الرزاز شيكن يعني دائما نخش كذا نخش الدنيا هن الجمل جموع التهاب الجيوب شيدك التهاب نفتح حساسي فدائما ابنا خوشانا قلكي تعدايد بينن جبر دخانه مولده Jeneratoran hin zêdetir bûne. Piştî ku dewleta Tirka dagir ker, navenda elektrîkê ya li Swêdîkê li gundewarên Dêrikê bombeberan kir û ev jî bû sedem ku ji xizmetê derkeve. Her wiha bi sedema kêmbûna ava baranê û kêmbûna ava ku derbasî erdê Sûriyeyê dibe ji aliyê Tirkiyeyê ve hilberîna bendava Firatê paş ve çûye û ji 9 megawatan daketiye tenê 45 megawatan. Ev hejmar jî incextêra hin sazî û navendên xizmetguzariyê براستی روشا كهرباء يعني انجي الكتريكي براستی روشكي نباشه حيانها جدماكو 2014 دا جارا داوی دولت ترک ایریشی استاسيون كهرباء گشتي كريه و جدار نوي براستی يعني افهرم گشتي كت تاريكي كهرباء يعني روشا محطه گشتي غات راكرن جبروي يعني بلكي هنك كارني يعني وك روشي اورتا هات اداره كرن هات مشاندن جياد محطه دا لي يعني حتى نها روشا و نباشه تاني كهرباء جبو هريما جزيره يعني كانتون جزيره تدغي بدري بريا خط كي صد افراتي يعني او كميه جي قالك كم جبرغو اف تام ناي صد افراتي
فيعني امزان دور بيشاغو باكر وجداتي سوريا حيانها تيدا جيان دكي وبتايبات جبو سوريا جشتي قانون قيصر حتى نا دوامه بلكي دوارا وشي داوي ده هنكي نقاش تي فاكرن يعني اف قانون قيصر ايدي ويوره الدان سر سوريا فام جي دي سوان دويجن يعني ام بهيفينا دمي بيش اف يعني اف دور بيشاغو سر هريما باكر وجداتي سوريا وجشتي سوريا وره الدان يعني پیشه چارەسەری که نافخۆی هەموو پێکاتەین سووریە وەری چێکردن ئەف جی باندۆر دەکێ لەسەر هەموو بەشێن ژیانێ ئێگۆ لە سووریە ئاژی باکر و ویژاتی سووریەی تایبەت تێمەشاندن یعنی ئەف کەرەبێن هاژمێرە تێ بڕاستی کەمیاکی پڕ کێمە تەنێژ بوو سازیان خزمەتێ ئاشن مستەشفەنە وەکی دێن فڕنە و سازیان ڕێڤەبریە یعنی ئەف کەرەبەش بوو vêye و يعني جبو جندوارين قامشلو يعني روجانا ساعتك انجي ساعت ونيفك كهرباء جبو املاتي داره جبو جو بي دي في خو اوفي پیدا بكن بيره خو بده شغلاندن و يعني في اوي كهرباء تمشاندن براستي حتى نهال قامشلو وجندوارين یان هشت کو کریزا الکتریکی لباجار قامشلویه جی قطبونن روزانه ین الکتریکی ویدتر بچه و وگوهره گفک جینگهی تندرستی و آبوری یا خطرناک لسر جیانا نشتجیهان و پاشروجا باجر. جبر نبونا آلترناتیفین انرژیا پاکش و چارەسەریên domdar niştecih neçar dimînin ku xwe bispêrin jeneratörên taybet tevî lêçûna wan a bilind û zirarê wan yên eşkere hene jî. راستي يعني زيدبونا هجمارا جناتور يانا بيجن آلافين درخستنا دوماني شخوا باندوركي يكسر السنجنجي وخزاي هي يعني اف مجاركي مروكاري بيجي بربچاف يعني تأثيري وي لسر خزاي هي طيبت زيدبونا وي دنافا باجارا دي ام بنارن بربچاف تأثيركي خوی یکسر لسر خوزا و جنگاه گوتی ده جنگاه گوهی باندورک خوی هی لی ام الباکور جلات سوریه بگرن شرط و مرجع کی هات یعنی ام بیجن روشه کی آورتا یعنی روشه کی هات خو یعنی کرن اف جلاتور هاتن داین یعنی شورش ده دسپیکا شورش ده وی آلوزی و قریزا گوت سوری تواهی ده هات چه کرن تایبت جبو در باس کرن و چاره سر کرن دیتنا هنه که چارەسەرکردنا ji bo peydakirina elektrîkê nava ji bo xelkên bajar de yani rewşekî awarteyan em bêjin rewşekî heyî hişt got ev celîtor bêdayîn nava bajar de. Lewra em bi giştî li gor şert û mercên îkolojî em wî nabînin şert û mercên îkolojî yani celîtorê guheyî nava bajar te rewşekî awarteyê û rewşekî demkî em dimînin. Çima em rewşekî em veya em nabînin rewşekî domdar nava civakê de wî herdem hebe. اجبر ام بيجن بهالوشينا رجيما بعث لسوريا درباسونا قناغ كيدن يا سوريا دي هدي ام بفي خوشبينيه كيما هي هما دمي ام بيجن دمي بيج ام بفي دمينن اراميه كل سوريا بيچي كرن تايبت ام بيجن انرجي جي بندافين جوهانه سياسه جول سر دور بيچ كرنا جول سر سوريا تيچي كرن هدي بيرا كرن اف چارەسەرکردنا برنگێکی خوازایی یانە بێژن برنگێکی ئۆتۆماتیک وی ئەف جنراتۆر ji holê bê rakirin yan sereke ev ya din hinek gavên me beriya helweşîna em bêjin rejîmê hebû ew got jeneratۆr derkevin dervî bajara pîvanekî wilo bû lê hinekî zehmetiyên xwe hebû zehmetiyên xwe yî got em bêjin di rewşên aborî de û rewşên civakî got nava civakê de hinekî zehmetiyê xwe hatibû dîtin lê aneka wekî ام بيجن پێشبینیە me de demê pêş de ev got ev jeneratۆr ji holê nê bên rakirin tenê em bêjin enerjiya giştî ya got em bêjin ji bendavên tê bên swar kirin ya din alternatîfê wekî plansaziyê me em
داگو ام دمی پیش دجید جاره کدن اف نین دوباره کرن یعنی بیشن روشن آورته بین در باز کرن ام سر جنراتورا بیتر ام بیشن انرژیا پاک یان پاکش وکی انرژیا روکی یان نوا دیکه وانه کاد بزمان عربی دی بیشن طاقه شمسیه ام دویش مندیا هان زیده کرن و آلیکاری کرن و هر وکی دن دنوا انرژیا روکی گو بلکی نها آوای کی هاتی بلاف کرن جی دامان دمیده ام وی وکی پلان سازی زیده کرنا وی انرژیا گو خوازای هر وکی دیجی ام پیوان دیجی ام بیجین سر وقت بون و بیرور بون ادنا وجوا که دی بلاف کرن گوت ام انرژیا خو برنگ کی همدم برنگ کی زانبونی بدن شغلاندن یعنی بکار آنینا انرژیا خو برنگ کی دومدار yani em tegîne ki daha bidin şoğlandin birenge ki müstedam em bidin şoğlandin ev enerjiya xwe dago em ji bo nifşên dû xwe tamam demê ji bo xwezayê xwe û jinga xwe û bandorê li ser ekolojiyê neyê kirin em bi vê pîvanana em karî bin tev bigerin. هرکو اف شرط و مرج بردوام دکن کریزا الکتریکه نه تنه به قطبونا الکتریکه و سینورداره لیده همان دمه ده جنگه و تندرستیا گشتی جی دناوا مترسیه ده نشتجی دناو دو هلبجارتنین تال دمانه تاریتی یانجی قریجی هیویا ولاتیان هینجی لسر دست پیشخیرین جدی هنکو انرژیا پاکش بپیجرینن و هفسنگیا باجر دناو برا روناهی و جیانه ده سراراست بکن.